Ministro de Turismo a dirigir su mês na sala e com inversionista e negociante europeu de Malietoren na Hulanda. A meta principal de sua apresentação está para mostrar a importância do turismo e o impacto que tem para a nossa economia. O discurso do ministro de Barabini depois do momento histórico onde o nosso primeiro-ministro Mike Eyman a participar em TEDx na Binnenhof. O mandatário a indicar que o turismo está em pilar econômico desde 1986, pero que o cierre recente refineria e impacto da indústria turismo riba nossa economia a vira mais tangível. Segundo World Tourism and Travel Council, mostra que o turismo na 2013 a contribuir com 84% na nosso GDP e com 86% na emprego. Nossa isla tem a posição número 1 no mundo em ambas categorias, mirando que a indústria de turismo está assina vulnerável e assina reativa no evento mundial, está nossa responsabilidade para ser mais sustentável que está possível. Esse aqui é o motivo principal que na 2009 a determinar para nós estar delante de nosso competidor, trabajando caminho para desenvolvimento exitoso. Aruba has a reputation of the public and private sector working together to accomplish plans and projects to benefit the island. Hotels underwent renovations. The airport managed by Schiphol has added many facilities and services such as a new apron. It is a clean, modern airport constantly growing and boasting an investment in the largest solar panel in the Caribbean. Oranjestad, the capital of Aruba, has undergone a major facelift with what will become the most longest linear park in the world and in the Caribbean. The tram, which just won an award in the US, connects the city with a beautiful rejuvenated Main Street. Restoration took place of landmarks, improvements are made in beach facilities, the cargo port will be moved to another location, and the construction has started on a new strategic road connecting St. Nicholas to Oranjestad to encourage new investment in this area. Soon, the total investment will reach over $1 billion in public and private partnerships. At the same time, we have invested in tourism education and services. Our efforts to remain 2 steps ahead has had good results so far. In 4 years, the revenues generated from the tourism business has increased with 21.7%. Banco Central informa que a atividade econômica a expandir com 3,9% do GDP em termos real e atribui aqui um crescimento forte da demanda turística. E queda positivo com a projeção para o ano 2014. The increase in total state-over visitors arrivals in the past 4 years was 20.5% and cruise visitors arrivals with 13.4%. Last year, we had an excellent year with 8.3% increase in stay-over arrivals and 18% increase in cruise visitors. A clear sign that consumer confidence is up and that Aruba is reaping the benefits of its efforts. Our largest source markets are the United States, followed by Venezuela, Canada, and the Netherlands. The revenue per available room, which is a key indicator for the health of the industry, accomplished by strong demand and an excellent product, also grew considerably with 24.7% during the last 4 years. And that the average daily hotel rate increased with 18%. Tur indicador está demonstrar que a indústria de turismo lo sigue de ter seu efeito positivo para nossa isla. Tem planos grandes ainda para seguir trabalhar o produto Aruba e assim seguir atrair o visitante. For the next 4 years, we have almost again set ambitious objectives with continued growth in arrivals of 2.45% per year, tourism receipt with an annual growth of 4%, and RevPAR in cooperation with the private sector of 9%, indicating a continued growth towards quality tourism. In conclusion, we will continue to build a stronger economy through tourism. As a country, we continue with the efforts to diversify the economy.
O mandatário comenta que o plano para o futuro está enfocar riba no Sunrise City, San Nicolás, que também é transformado em capital de herência cultural de Aruba. Também toca o tema de restauração de monumentos que está tomando lugar e assim aqui mantendo nossa herência cultural e entidade cultural vivo para compartir com os visitantes. O ministro Otmar reitera o esforço que nós está fazendo para convertir Aruba em hub entre Europa e Latinoamérica. É impressionante para a conexão com isla hasta chiquito maneira Aruba tem com um total de 33 gateways e 30 aerolíneas, incluyendo a aerolínea principal de América Latina e Hulanda, conectando Aruba com o mundo inteiro. Essa aqui está para ilustrar a possibilidade tão grande e positiva que nos isla tem.